Бул тоонун ортосундагы көк жайыкта бала, улактар жана уй жашачу. Уй абдан жоош жана уялчак эле. Ал балага сүт берип турчу. Улактар аябагандай тентек чыгышты. Алар күн бою күч сынашып ойношчу. Балачы, бала болсо күн бою булуттарды караганды жакшы көрчү. Ал булуттарды таң аткандан кеч киргенге чейин карай берчү. Күн сайын караса дагы андан жазачу эмес. Ошентип күндөрдүн биринде ошентип алар достошуп калышты. А бул болсо сага тоодон адашып кетпеш үчүн, деди бала.
кетишим керек, dedi Bulut. Kantip? Emine ketip kalasınbı? Dedi bala korkup. Erteң dağı kelem, dedi Bulut. Bürsü günü da. Emi gün sayın gelip turam, dedi Bulut. Emi mençik Bulut'un bağır da oyladı bala. Bala Bulut'tu dostlarına görgüzüp maqtangısı geldi. Biroq sen suyun üçüncü bir şöhür dosun çok bolsa, ökünüştü, abdan ökünüştü. Gel örөнгө çöz, dedi bala. Men korkom, dedi Bulut. Bulut daima biyikte, toğda yaşaşı gerek. Oşentip bala dağarına başladı. Alemi Bulut bolsa makul boldu. Dosundukka boğulbu üçün emine gana jasabайсың. Bir elemni ötkütüş. Andan soň kayra toğu götürülösüň, dep aytты bala. Karagılaçı, kimdi alıp geldim? Bul degençe, menin mençik Bulut'um. Mına, bul okuya uşintip ayaktadı. Бирок такыр башкача болууга болот эле.